COVID-19 Shilengkara Aizol khopui lo thiang lim thei nan Aizol Municipal Corporation chuan Local Council tenen changhawin bolhlo paihna akal pui renga Aizol mi pui ten kan share reng tur chu bolhlo te hi choi thei lo plastic le bolhlo lo om hazardous anga thler shan thlap zel tur ani Local Council ten apai ni turan siam lo zom nge turani COVID-19 Shileng wangin bolhlo pai tu te hi AMC chuan athei angin PPE in a thuama hengmi te hian quarantine center bolhlo thlengin an lakhom ani garbage bag manga kan bolhlo te felfai taka kan fun chuan bolhlo pai tu mi puile alakhom tu te inkara in khoi mi alavin bolhlo ain hlan chhon theya shipuile nanna Shileng laka po lo om engma om lawang Quarantine facility bolhlo lakhom tu te lo enshan emo thinchik don anga thomo omhian anril ruan nwal chin antel lova kan om thei lo bolhlo lakhom tu te hi mi puiden hluthiamin an na tho poimo takhi an lenzel thei nan chatakin i choyom chinang u